В крымской столице почтили память ветерана национального движения Зампиры Асановой. В этом году 10 лет со дня ее кончины. Ее не стало в январе 2014 года. По инициативе активистов национального движения, родственников и друзей в память о Зампире Ханом прочитали молитву. Efsanevi insan bizim milli hareketi şubesiz. Çünkü bilesiz mana 69 senesi Mayakovskiy meydanına çıkanda 6. iyun'da bizim arkadaşlar, akaylar, onlar ona degenler sen Zampire'ye kemi asıl yakınlaşma. O değil yakınlaşmak, o gelip onların sıralarına turdu. Ve bütün bu ne diyeyim işte o'zining cesurluğun, kahramanlığın, onu kim olgan, nasıl olgan o vaxtda da belledi. O ne kadar yumuşak olsa o da, ne kadar alçak gönüllü olsa da o kadar da keskin milletçi hareketçiydi. Kızıl Meydan'a çıkkanda 5 adam çıkacak bizimkilerden. Zampira da gelip yetiştirgen degen men de çıkacağım. Buna aytar yok sen kız balasın. Biz şimdi urmak mümkünler, padvalga alıp gitmek mümkünler türlü. Hep bir çıka. Çünkü o hatınlarda yüreklerdi hayır. На вечере памяти присутствовала и сестра Зампиры Асановой Семаде Ханом. В национальном движении участвовала вся семья Асановых. Сама Зампира Ханом примкнула к народной борьбе в 60-е годы. Писала обращения, ездила с делегациями в Москву, участвовала в приемах у властей. Не боялась ни преследований, ни угроз спецслужб. На вечере памяти ее близкие делились воспоминаниями. Зампиру Асанову помнят как смелую, принципиальную и, кроме того, умную и разностороннюю личность. Москваға кетеміз білмейік, қанда тоқтайдамыз, Москваға білмейік. Бірінші кере, Зампира епшін кересінде. 2009 жылда мен Жепараға қынды кітап жазып жақта табиғи Зампир аптесіз олмаз еді. Аңлашып, бұл Яшаған Заречныйге бардым. Ve біз білмеймін, бір 4-5 saat бір шири ақшам кешірдік десем, ялан олмaz. Борағазы Герайдан башлап, ne Çiçi Babi, ne Akudjava, bütün Eşref Şehnizade o kadar ezberden şiirlerini biledi. Gerçekten de şaşırgan bir insan. Zampirat'ta o kadar bir gayeleri көп edi. O kadar bir ne diyeyim, insanlara hepsini özünün gayesini geçirmeye ve insanlar bunu ettirmeye mecbur ediyordu. Көрсеңіз бұл диссиденттері, оға ұрмет еткендер. Зампира деп Allah рахмет. В 1985 году Зампира Асанова вернулась в Крым. Здесь она продолжила борьбу за права своего народа, не пропускала ни одного важного для крымских татар события. Она посвятила служению народу всю свою жизнь.